السلام علیکم. براوی ادب نہ ارٹمی کو دورنا جاچ براوی ادب نہ ارٹمی کو دورنا بنا اشتمی کو صدی جریان مریک دا دورنا اولی کو کتاب خدمت دینے دا کتاب 709 اجرینا نوشتہ ہے. دا کتاب ٹی پنتو نصیحت نوشتہ ہو. خدمت دین آن گڈ ارٹمی کو اور کتاب دو بسنے اونا پن ماجول اسلام ہے. دا کتاب نا نسخہ افغانستان آن ضلع چاغی نا حضرت بلانوش نا خاوت دو تمانے. دا کتاب ٹی اسے جاگس اسے بزرگ میں چھڑ نا پن ہم بریک ارا کے حضرت بلانوش نا خاوت آنس اصل پن تا معلوم اف چنکی ٹی لمتا قضیت کرے اندہ خاطران خز ماتا پاٹ لا دا بلون مس. دا کتاب ٹی دوشنا ادھس ہم نوشتہ ہے. دا کتاب آن گڈ دیمی کو صدی ہجری نا کتاب خزانہ پٹنگ دیو پریت یا قابو کننگ دشمن نا سلا بندی دشمن نا زبان بندی کاٹم نا خل دندان نا خل نا جوڑی آن نجات نا عمل و تعویزاک نوشتہ اریر. کتاب نا گڈ سرٹی کیمیا نا نسخہ نوشتہ ہے. براوی ادب نا ارٹمی کو دورنا شاعراتے ٹی ملکداد کلاتی ریکی بشام تاجل بلو شاعر باز پنیے. ڈاکٹر عبدالرحمن براوی نا کتاب تاج محمد تاجل شخصیت و شاعری بیدز براوی نا پنیا کلمکار و موقع خواجہ عبدالرزاق صابر تاجل نا کلام تاجل نا پنٹ چھاپ کرفے. ملکداد کلاتی براوی نا ولی کو بلا شاعر ہے. اونا کتاب تحفۃ العجائب براوی شاعری نا اولی کو کتاب ہے. براوی ادب نا ارٹمی کو دورٹی براوی ادب مونی دننکن مولانا محمد فاضل درخانی باز کارم کرینے. مولانا محمد فاضل درخانی 1886 ٹی ضلع کچی ٹی مکتبہ درخانی نا بنداوے تخا. دا کتاب نا خدمتاک براوی ادب کن تینا مٹ تینٹ ہو. مکتبہ درخانی آن براوی نا ہزار آن زیاد کتاباک چاپ مسنو. دا مکتبہ غان براوی نا پنیا عالماک مولانا آجی نبو جان مولانا عبدالمجید چوتوئی مولانا عبداللہ درخانی مولانا عبدالحی درخانی مولانا علامہ محمد عمر دین پوری مولانا حضور بخش جتوئی اور پین چندی عالماتا کتاباک چاپ مسور.